waravuze ati muri Leta Zunze za Amerika nubwo bafite amatora ariko ni Donald Trump uzayatsinda, Kamala Harris nagazigera yatsinda. Kamala Harris uravuga uti kuba ari umugore nagashobora kuyobora Leta Zunze za Amerika. Wigeze utungurwa cyangwa n'ubundi wabonye nk'ibintu bisanzwe? Ogena risanzwe mbizi ko atazatsinda Kamala Harris kuko n'ubundi mbere yaho abanyamerika nta demokrasi bagira. Nta demokrasi bagira. Ni igihugu urebye kitaburwa kuri demokrasi nubwo ariyo batubwira. Ahubwo ni igihugu kiyoborwa n'ufite bazagera igihe bemere ko ari House of Committee nkuko twababwiye na mbere ko House of Committee to decide who run the country. Kandi House of Committee ntago ari iri muri Amerika. No, abantu benshi barabwira ngo Amerika ngo n'igihugu ngo cyamaze kwikukira ngo gifite imbaraga zacyo nyinshi. Ane benshi bavuga ngo Donald Trump yatsinzwe amatora 2020 kubera ko Donald Trump yari ataragira icyo amenya kuri politiki, ko politiki ari ugusiragiza. Yari akiri umucuruzi wuzuye 100% bitandukanye n'uyu munsi ari gukurira muri politiki nubwo ashaje, ariko muri politiki ni umwana. Arashaje n'umukire ariko muri politiki y'isi ni umwana. Cyo kimwe n'abantu banze bacyumve. So rero kiriya gihebwo noneho yari uruhinja. Rero Amerika kubera ko ifite stock nyinshi yari keneye gukora icyo bita sales program. Yarazi how to strike. Bitandukanye na Trump cyo yavuze ngo COVID akayihakana kandi ari politike yabo. Urumva Trump yakanye COVID kandi COVID-19 yari politike y'abanyamerika. Yari politike y'abanyamerika kubuza abantu kujya guhaha ibintu mu Bushinwa. Kuko bari kanabona ko Donald Trump akiyamamaza habayemo kumurasa. Namuntu wamurashe ayo n'amakuru y'amahimba. Pennsylvania baramurashe. Ko baramurashe bagira ngo wenda bizamura amarangamutima y'abanyamerika. Nta wamurashe bumve ko bari bamurashe Keni birangira abaye president bemeze gute. Nta muntu wamurashe iriya n'imikino ya Donald Trump kandi nkubwira ko yamaze kumprotisi. Niwe wateguye biriya bitero byose. Nese ko icyo gihe banyiri gukora bari bateguye gahunda yo ko bakora na case kabura bagashaka kandi bagomba kubyitirira. Kandi impamvu byabayeho abantu benshi bamugirira impuwe ategura ibyo bitero kuri we bijye bibaho ukazumva muze kwitegereza ugutwi kwa Donald Trump neza murebe ejo nararebye ntuza yarimo ararahira ibyo biruse bahe ubuse Abraham Lincoln ko batamushije, John F Kennedy ko batamushije. Murakaza neza ku tuntu n'utundi official aho dutandukanye imyumvire ndetse n'imyakirire y'ibiriho ndetse n'ibyahozeho ku buzima busanzwe byinshi muzi ndetse n'ibyo mutazi. Ibyo byose bikozwe muri documentary muzamusanga hano iwacu ku tuntu n'utundi official 2024. Murahasanga Peak Production cyo kimwe nuko muri buze kuhasanga n'abandi turi gushyigikira abadamu ndetse kugira tubashe kuba twabazamura impano zabo nazo zirakenewe kura tubashe kubyumva kimwe muri societe y'uyu munsi. Dukeneye ko mudukurikira kuri channel yacu utuntu n'utundi official 2024 mukahasanga ibiganiro byegera ndetse n'amadocumentary. Mukore like, sub ndetse na share. Yes, senezere ko umeze neza cyane wese mu Peak Official tukaba tubana umunsi ku munsi mu makuru atandukanye tugezaho 5 kuri 5. Ni muri mushya kora subscribe, like na comment. Tubana mu nkuru zimeze neza cyane. Ndi kumwe na Peak Production, Peak the Sound. Niwe tugiye kuba tuganira. Peak tugusanze waje ahantu runaka ariko bitewe n'inkuru zaziri hanze ahandi avuze atereka nguganize cyangwa se tubwire ko bimeze cyane ko muri Leta Zunze za Amerika Donald Trump yamaje gutogwa ku munsi w'ejo tariki 6 aho yanikiye umurita Kamala Harris. Katubaza tukwakire. Pike umeze neza? Meze neza murakoze cyane Imana waho umugisha. Ariko rero nanone Keni wari gutegereza kabisa inama ikarangira. Keni rero abantu ba Peak Official mbabwire. Kinasanze ahantu ari ndi mu nama. Ariko abantu baramereye nabi nanjye bamwe ati dukeneye Peak kandi nabo twatwe mu nama ubonye ko bari bakeneye kunganiriza babibonye ko bari kuza tugafata amafoto tugakora iki twari dukeneye kugira ibyo tuganira ariko nta kibazo reka twumva amakuru asa nkaho ari yakenewe. Yego ubundi amakuru na 20 inama nyuma kugeza saa 2 urumva no musi wose ndi busy ariko ntago byabuza nyine abantu ko twagiye tuganira. Yego Peak twakoranye ikiganiro hashize igihe cy'ukwezi no mu biganiro dutangira Peak Official twahereyeho. Waravuze ati muri Leta Zunze za Amerika nubwo bafite amatora ariko ni Donald Trump uzayatsinda, Kamala Harris nagazigera yatsinda. Kamala Harris uravuga uti kuba ari umugore nagashobora kuyobora Leta Zunze za Amerika.
wigeze utungurwa cyangwa n'ubundi wabonye nk'ibintu bisanzwe? Agenda risanzwe mbizi ko atazatsinda Kamala Harris ko n'ubu na mbere yaho nabwiye ko atazigera atsinda. Nta kintu gishya kirimo. Urumva abantu bari hanganira ijwi ryanjye mu kanya ndimo ndavuga amagambo menshi. Yego. Urumva ubwo bibaye saa 10 z'amanywa nahereye mu gitondo saa 2 twari turi magambo twari turi muri sessions z'inama. Yari inama ya East Africa ku bintu byerekeranye n'ubucuruzi bw'ibintu bidafatikana intangible materials. Ya nibyo twari turimo. Hari ibihugu byinshi byo muri East Africa ariko nabonye haje n'ibitari byo muri East Africa za Ghana zahe n'abazungu bo muri za America za Australia n'ahandi. Ariko inama ubundi yari yo muri East Africa gusa ubundi yagomba kuba East Africa ariko nabonye ibihugu birenga 18 byo hanze y'u Rwanda. Hanyuma icyabaye rero reka dukomeze. Abantu bacu mudukurikira kuri PK official mbanje kubaramusa. Ndabashuje bitewe n'amasaha urumva mwihanganira uko ndi kuvuga navuze cyane rwose. Yego. Amatora yabaye ejo nanjye nafashe the full speech ya Donald Trump ngira ngo nyishyire mu Kinyarwanda ariko nari mfite amanama n'undi kuva ejo umva dufite session z'inama zahereye ku itariki 5 tuzarangira ku itariki 11. Yego urumva rero ejo ntago nabashije kugira icyo mbikoraho ariko uyu munsi aho twakabivugiye nigeze kubwira abantu ko muri Amerika nta matora haba. Yego. Nanashimye ko nibiganiro dukora hari n'abantu bakomakomeye bakuru bagenda babyumva. Nagiye mbona comments z'abantu titoro taremera ni mugora ndabizi ndabizi ntibikugore maze kwira benshi hari ukuntu tugenda tubihuza kubyumva ko abanyamerika nta demokrasi bagira. Nta demokrasi bagira. Ni igihugu urebye kitaburwa kuri demokrasi nubwo ariyo batubwira. Ahubwo ni igihugu kiyoborwa n'ufite ubutunzi bunini kuko no muri Amerika kuragiye kwiyamaza bisango banze bareba account yawe ingana gute. Impamvu bona abantu benshi badafite amafaranga bagiye kwiyamamaza nka Barack Hussein Obama byabasabye ko bo bagomba gushaka abantu bagomba kubagiriza muri kimwe cyakabiri cy'amafaranga asabwa kugira ngo yamamaze uyafite mu buryo bwa security. Rero Donald Trump gena rimbizi ko azatorwa nubwo abantu bafata amakuru bakayahindura ariko barabizi inkomoko y'amakuru nyakureho babayakuye. Yego. Rumva hari ibintu bitwa ngo deep state. Niko abantu bahinduye inyito. Yego. Bazagera igihe bemere ko ari House of Committee nkuko twababwiye na mbere ko House of Committee to decide who run the country. Kandi House of Committee ntago ari iri muri Amerika. No, iri mu Bwongereza. Cyo kintu cy'abantu bazahe bikomeza kwimvisha ngo iri muri Amerika ngo Amerika. Arumva abantu benshi barabwira ngo Amerika ngo nigihugu ngo cyamaze kwikukira ngo gifite imbaraga zacyo nyinshi. Ane benshi bavuga ngo Amerika ngo yarasubiye inyuma. Oya ngo Amerika ngo yigaranzuye Ubwongereza ngo kera cyane. Ntago Amerika kwigaranzura Ubwongereza. Amerika imaze imyaka muri 200 na 200 urumva niyo mu gihe umwe magana kutariki enye z'ukwezi kwa 7 770 gutya aho ngaho. Ni muri myaka 300 ndakeka. Hafi aho. Ya Ubwongereza bufite imyaka 1,100 1,100 n'ibindi. Umuntu wakukoroneza gutyo kujyo kigero akana gutuza hashaka. Uwo wamwigaranzura gute? Ntago Amerika ishobora kwigaranzura Ubwongereza. Nta n'igihugu na kimwe kiri mu matware y'Abongereza ishobora kwigaranzura Ubwongereza. Ni nkuko nta n'igihugu na kimwe gishobora kwigaranzura Uburoma kiri mu matware y'Uburoma. Kubera ko Abaroma n'abantu batuyobora mu buryo buri spirituality mu buryo bw'imyizerere bine bavuga ngo ni by'imyuka. Yego. Na physical no mu buryo busanzwe. Turumvikana. Abongereza nabo n'abantu batuyobora mu buryo buri ibyo bita dictate and terror, badutera ubwoba bakanadutegeka. Sinzi icyo kiriko cyumva. Yego. Hanyuma the best of all nabajura kurenza abandi. So n'abantu udashobora kwigobotora gutyo uko ubitekereza mu mboni zawe ngo wumve ko wamaze kubigobotora biri kure cyane. Yari muri ubwo buryo rero nasi amatora yabaye nka kuriya bari ukujijisha babimeze gute? Kubera ko mu matora yabaye cyangwa se na speech Donald Trump yagiye akora na state bagiye bajyamo zera swing state, umuntu bita Donald Trump yagiye yanikira Kamala Harris. Aba Democrats nka Kamala Harris n'ubundi nk'ishyaka ry'aba Democrats hari n'amakosa amwe namwe bagiye bakora cyangwa se uburyo bagiye bakora ama speech yabo ukabona ko Donald Trump azamutsinda. Kuki mu bigaragara n'undi byagaragara ko Donald Trump ari buze kuza gutsinda, ariko none gatayibaza akavuga ati kubera iki 2020 Joe Biden yamutsinze kandi byagaragara ko ari buze kumutsinda bikanavuga ko bari bamwibye n'ubundi. Gera tuza no kubihuza turabihuza 2020 reka ngufashe tutagiye kure kugira ngo tutaza gutinza n'ikiganiro ko ikibazo uri kubaza nacyumvise. Yego.
niwe wakimbaza gake buriya mba namaze kucyumva kereka yenda hari abandi bari inyuma ya kamera batari kucyumva ariko Donald Trump yatsinzwe amatora 2020 kubera ko Donald Trump yari ataragira icyo amenya kuri politike ko politike ari ugusiragiza yari akiri umucuruzi wuzuye 100% bitandukanye n'uyu munsi ari gukurira muri politike nubwo ashaje ariko muri politike n'umwana arashaje n'umukire ariko muri politike y'isi ni umwana cyo kimwe n'abantu banze bacyumve so rero kiriya gihe bwo noneho yari uruhinja kiriya gihe rero Amerika kubera ko yari ifite stock nyinshi yari ikeneye gukora icyo bita sales program gucuruza rero hari hakenewe umuntu nka Joe Biden umaze imyaka muri leta uzi ukuntu Amerika yunguka mu makimbirane wasubyumva noneho kuko Amerika yungukira mu makimbirane ntabwo baba bakoze business y'akaboko ku kandi yabungukira amakimbirane uko nabasha kubona ibintu bya make bakazamura byose ku isoko idolari ryabo naryo rikagenda rikazamuka ari mpamvu mu Rwanda no munsi turi mu Rwanda uri buze gusanga idolari twibuka kera ryarahere kuri 350 500 uno munsi 800 900 igihumbi uyu munsi tugeze ku 1,100 ne hafi na 30 turumvikana neza ibyo byose rizamutse kubera iki conflict which have been rolling around amakimbirane amaze kugenda yese atuma haba icyo bita economic disruption nuvuga ngo economic ubukungu bwabaye nk'ubutobanzwe sinziyenda niba Ikinyarwanda cyiza ntabwo bizi ariko nuvuga ngo habayeho ihungabana ry'ubukungu ku buryo no kugera no kuri leta ari leta ubwayo wowe urimo kakubwira ngo hari ikibazo cy'ubukungu dufite ikibazo kiri global economic crisis ikibazo cyabaye global economic crisis kubera iki ubukungu dufite uyu munsi ndetse no kubaho biri muri ibyo bita web 2 ishingiye kuvuga ngo twe turacyakora selling y'ibintu biri tangible bigifatika bo bari gushakira ngo bahite baturemera icyo bita web 3 ya web nigeze kuvuga kera mu kiganiro haba ngo imaze kujyamo just already in internet wamaze kujya muri net wamaze gufatirwamo kubera ko dusanga buri gihe twe tugomba kwibara ariko twigereranyije nabo wasubyumva no kiragiye Amerika yari ikeneye umuntu nka Joe Biden kubera ko umuntu nka Joe Biden yarazi how to strike bitandukanye na Trump cyo yavuze ngo covid akayihakana kandi ari politike yabo urumva Trump yakanye covid kandi covid-19 ari politike y'abanyamerika yari politike y'abanyamerika kubuza abantu kujya guhaha ibintu mu Bushinwa kuko bari bugaragaze ko Ubushinwa bwasohoye covid ari naho yatangiye abanyamerika bahita bashyiraho gukumira mu rwego mpuzamahanga abantu bagira ubwoba bwo kujyayo kabyo nabwiye ngo abonye twebwe batuyobora bayitera badutera ubwoba bakanadukanga wese byumva rero so rero we yaraje ahakana politike kubera ko yanze gufata icyo bita playbook yahawe na Barack Obama igihe we yarariho yahawe playbook yego mbere y'imyaka 3 ko covid bamuhaye cyitwa playbook bantu muzagende mu digging muri Barack Obama yahaye wamusimbuye Donald Trump playbook yuko bagomba gukora kuri politike mu gihe cy'imyaka 3 muri manda ikurikira ya Trump nk'umucuruzi utazi politike ahita bivamo yibagirwa ko politike n'ubucuruzi bigendana kandi ikintu cyose gisaba politike ikintu muri kucyumva nuvuga ikintu cyose kibaho ari no kurya n'ubundi kuvuga birasaba politike uko gutya ndi kuvuga batari politike n'igihe navuga ibyo nanjye nshobora kuzira yego ariko kubera ko ari politike nanjye mfite yo kuvuga ndavuga nziga none se yo house of committee kuki nta kintu yo yamufashije icyo gihe bari bamutoranyije bamwizeye urumva umuntu ushobora kubona ko ari ikimara ariko wamaze kumushyira imbere nese umuntu wese utaravuga kugira ngo wabuze ibyo ari buvuge oya umuntu utaravuga ntabwo amenye ibyo ari buvuge ubimenya uko amaze kuvuga ukavuga ati okay wavuze nakumvise urakoze yerekera urumva rero umuntu wese yataravuga you never know whatever he's going to speak out maybe spit kuvuga gutomora cyangwa gucira ntago umenye umuntu wasamye icyo ari bukore unakufunza umuntu ubimenye yamaze kwasama ariko araciriye aravuze aratomoye cyangwa arangaswe ntacyo avuze wese ubyumva noneho so rero nk'umuntu bumvaga afite experience kubera ko nase numwe mu bantu b'Abadage bubatse kiriya gihugu cya Amerika yego
abumvaga yenda nawe yari umuntu wari warakuze ku buryo azi neza ko amafaranga menshi aboneka mu bucakura, kiza ko abantu benshi bizera ko umuntu afite amafaranga afite n'ubwenge, ariko uyu munsi amaze kugira amaze guhagarara ku bucuruzi ndetse no kumenya agaciro k'amafaranga ndetse na politiki. Ariyo mpamvu wabonye nka timu yakoranye nawe, uretse ko nubwo wumva ameze gutyo harimo amwe magambo agenda n'ubundi amwisobwa, ntago Donald Trump ntago arahagarara neza. Ejo bundi ndi kuvuga ko abantu bo muri iriya leta yari yagiyemo ni Michigan, ni he hari yasanze abasilamu ni Michigan. Michigan. Ya muri leta ya Michigan bamufashe nk'abasilamu bemera ko we ngo azavugira abantu bo muri Palestine. Yego. Hari ikintu bibagiwe kuri we kuko batamwibuka neza amagambo yagiye avuga. Ari mpamvu nabajije abantu ngo ninde muntu wa mbere wemeye ko Jerusalem umujyi uhiriweho n'imyemerere itatu uba umujyi wa Israel ukava Tel Aviv ukaba Jerusalem. Ari nde muntu se noneho uriya niwe muntu wa mbere utemera n'abantu bo muri Palestine. Ni nawe utanakunda n'ubu n'abasilamu. Oya abantu bose baro n'abasilamu ntabakunda. Yari yababwiye ati nta ntambara rwose zikwiriye kuba muri Gaza. Gaza. None se intambara hose itari buze kuba muri Gaza. Katubare ko nta ntambara ziri muri Gaza kubera ko ari vuga ngo muri Gaza nta ntambara ziri buze kuhaba. Ninde muntu washyizeho amabwiriza menshi yuko Israel yakabaye hubwo itera no muri Iran itiri nabaza. Ninde muntu wavuze amagambo avuga ngo Joe Biden yabujije Israel gukora ibikorwa yakabaye iri gukora muri Gaza. Cyo kintu gucyumva Joe Biden yabujije Israel gukora ibikorwa yakabaye ikora muri Gaza. Ninde? Ntaga Trump. Ninde se muntu wagiye hari yajya kuvuga ngo umuntu witwa nde reka mwibuke ndimo ndamwibuka yitwa David Friedman. Donald Trump yakoze ibintu abantu badashobora no kwimagina kugeza naho yigeze gufata amafaranga y'umugore bita Mariam Anderson ahwanye na miliyoni 100 z'idolari nka ruswa. Mariam Anderson ni umuyahudi wagira ngo biyongerere igice cya Gaza bagishyire kuri Israel. Aha Donald Trump miliyoni 100 z'idolari. Donald Trump amwambika n'umudara, amakuru baraho hanze bose barabizi. Niwe muntu wa mbere ushaka ko iyo Gaza yose na Palestine byose bihinduka Israel. Urumva nta kintu yakwemeza gitandukanye n'ibyo yavuze n'uri muri manda yashize. Abashaka kumenya Donald Trump neza bareba speech ze za manda yashize. Bavuga ngo ko ukumbuye no Donald Trump avuga amagambo, urumva nawe avuga amagambo akongera akisubiramo. Nese abantu benshi bagiye bavuga ati umuntu bita Donald Trump yatsinze House of Committee kubera ko ngo bashakaga umuntu bita Kamala Harris. Nibyo cyane kubera Kamala Harris ntago yashakaga na House of Committee. House of Committee bashaka Kamala Harris ntago bari gufata Puff Daddy ngo bamufunge babashe gukwirakwiza rumors z'izindi nkuru. Nese ubundi Puff Daddy rwo mu cyumva inkuru ze. Nyine mpamvu mutazumva se ntago zarangira cyafunze. Oya ntago zikivugwa kirajya nibwo zavuzwe zivuga n'umwanya munini. Kandi impamvu watubwiye bari babikoze yari impamvu yumvika. Yari impamvu yo kugira ngo babone ukuntu baza kubazubaza no musi mukamubona amajwi menshi afite Trump, ariko mbere ari amajwi yose yari afite Harris. Abaturage bo bashakaga Harris kuko abaturage bose b'Abanyamerika benshi muri bo nabimukira, abana bo nabimukira, abandi bagiye bahasanga. Abanyarwanda bajya bavuga ijambo rimwe ngo umuntu uzi umwe ngo azira undi. Nanze kwivuga mu buryo babivugamo ngo umuntu umwe azira undi. Kandi ngo babandi bagenda umuntu agasangarana agiye kurekura umwanda. Urumva agiye kurekura umwanda uri mugenzi wakaza kuharekurira nawe bahita bagirana ikibazo. Sizi niba icyo kintu kiri kumvikana neza. So rero Kamala Harris abenshi bimukira bahari bavuba abo baramushakaga. Ariko House of Committee ntago yo yigeze ishaka Kamala Harris kubera ko ibyo bashaka kubanza gutezamo amakimbirane byari bimaze kugera, bakeneye kongera kubungabunga uburyo bakongera bakisubiza ubukungu mu gihugu basenye nabyo bikiri kwiyubaka. Sinzi ko byumva. Mu gihe bakiri gushaka ibyo bita diplomatic missions z'abantu bajya kumvikanisha ibyo bihugu bavuga ati runaka yenda waje ari baduhorere, runaka ameze gutya na gutya, mwemere mukorane nawe gutya na gutya. Ikintu kucyumva kuko wa mbere niwe wasenye ntago bari kumvikana uri mu gusenya, bagomba kumvikana uje musimbura. Bari bakeneye umuntu a strong understand umuntu ukomeye uri buze kubabwira ibyo bari bugumve. Donald Trump ashobora kujya muri Ukraine n'urugero. Wenda pike iyo nindi topic turaza kuza kwigandaho neza tuze kugana muri
Middle East impact ziri buze kuza kubaho cyangwa se ingaruka ziri buze kuza kubaho, ahubwo umuntu ashobora guhita yibaza akavuga ati kuki Kamala Harris yari he Dakota, ubwo ni Dakota bwa aho abademokrate ubwo Dakota yabo iherereye, kuki yariyo asa nkaho yari yiteguye ko aza kuza guhita avuga ijambo nk'umuntu umaje gutsinda, ahubwo yabona atsinzwe agahita agenda. Oya, muri Amerika niko bigenda. Buri muntu abari ategereje amajwi yari kuri pano ye, niko muri Amerika bigenda. Democratic baba bafite pano yabo baba bategerejemo amajwi yabo, Republican nabo bafite pano yabo bategerejemo amajwi yabo. Abafite abantu bamutoye baba bakeneye kumenya results, abagomba kuba hari direct. Nuvuga ngo abariho kugira ngo yemere transition cyangwa yemere victory, yemere guhererekanya ububasha cyangwa yemere gutsinda, kwakira intsinzi no kwivugira, kwemera gutsindwa no kubivugira, nicyo kintu gituma bahari, nta yindi mpamvu bahari. Ntabwo yarahari kuko yiteguye. Igihe cyose wakoze, wagiye muri campaigning, ukajya muri kwiyamamaza, ukajya muri elections, mu matora ukayavamo, ugomba kugira pano yawe y'abantu bawutegereje ngo result ni ziza ndahita mvuga, ni ziza natsinze ndavugira intsinzi, ni ziza natsinzwe ndemera gutanga ububasha ariko mbivugire. Ya nuko bigenda, nta yindi mpamvu. Narese nk'abaturage batiyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buriya bo babizi ko nta demokarasi bafite, baba barabyakiriye, babizi ko ibyo bari gutekereza bitazaba, biba bimeze gute? Bake muri bo barabiza, benshi ntabyo bazi. Mbese abaturage benshi ugira bamenya gahunda za leta barimo. Oya, biri kure bamenya ibyo babwiwe, twese tumenya ibyo twabwiwe. Ariko abantu babonaga Trump muri niba ushatse gutekereza bitandukanye n'abandi, hari abakubwira ngo subira ku murongo wayobye. Ariko bigenda, ntago nge mfite ikindi narenza, icyo narenze gusa nuko narenze ko Trump azatsinda. Wenda katugane kuri kano kana, ubona ko Donald Trump akiyamamaza habayemo kumurasa. Nta muntu wamurashe. Ayo ni amakuru y'amahimba. Baramurashe. Ko baramurashe bagira ngo wenda bizamura amarangamutima y'Abanyamerika, nta wamurashe, bumve ko bari kumuhitana, birangira abaye perezida. Bimeze gute? Nta muntu wamurashe. Iriya n'imikino ya Donald Trump, kandi nkubwira ko yamaze kumprotisi. Niba wateguye biriya bitero byose. Nese ko bari by'ubwiyahuzi bakakora. Oya, ntago ari reka da, yabarashe. Nakubwiye muri politiki. Ubwirwa n'iki se ko ari isasu bamurashe, kiba ari gitori gisubundi. Ntabwo tubwiye. None se ugeze agikora examinations ngo arebe ko ari isasu ninde? Za FBI se zaberetse iki? Ko amurashe ngo bamwishe. Ese amakuru hari urumva arayaye. None se ubwo wenda dusone kuri iriya case. Iriya case nta case ihari, kubera ko icyo gihe banyiri gukora bari bateguye gahunda yuko bakora na case kabura bagashaka kandi bagomba kubyitirira. Kandi impamvu byabayeho, Donald Trump ni umuntu utari worohewe n'amategeko muri Amerika, muri utorohewe n'abantu benshi. Cyambere bari bari kumurwanya, abamurwanyagaho nabo nabari baratoranyijwe. Dore cyo turi kucyumvikanaho neza, nabatoranyijwe nabo bari gukora iki? Kumurwanya. Urumva biriya bintu ni nka bya bindi bya ushaka kugira abana babiri bose ukabatandukanya mu byubaha ukanabateranya. Nubwo House of Committee y'ikintu ikora. Ubwo rero bareba ngo ubasha kwikura mu bibazo ninde, n'ababyeyi bajya bavuga ati reka barwane bumva n'imitsi tuzareba ukomeye ninde. Nayo nuko byagenze. Rero Donald Trump we nk'umuntu yari akeneye kugarura icyizere mu baturage, abereke ko ari indwanyi, abereke ko yahohotewe, agire icyo bita public sympathy, abantu benshi bamugirira impuhwe, ategura ibyo bitero kuri we. Bijya bibaho ukazumva na leta nyinshi na nyinshi ziteza ibibazo, kumva ngo iki gihugu runaka cyaradutera, ariko ari icyo gihugu nta kibazo kibatera. Niyo bateguye icyo gihugu kugira ngo bo bakiyitirire, babone ukuntu bagitangizaho intambara. Abantu barihangana, mfite ikibazo cy'amaso kitanyure, ntago arakira. Niwe kuri pano bari kumurika ibitara mu maso, urumva no kwihangana. Urumva rero biriya ni Donald Trump wabikoze nk'ikarita ye kugira ngo ariyo buryo yagirirwa public sympathy, abantu base nk'abamugirira impuhwe, bumve ko yarenganye kandi agira ngo arenganure Abanyamerika. Kuko ntabwo wambwira ngo umuntu yabatiganyije kukwica, nta muntu umwe uri kumureba ngo apime ngo aguhushe. Ibyo bintu se bahehe. Ubu se Abraham Lincoln ko batamushije, John F Kennedy ko batamushije,
ariko biriya ni ibitero bye n'abantu bye ubwo yabaga yakoze imikino ye cyo kimwe nuko nabanajyaga muri iyo mikino batari bazi ngo nge ni muhusha ndapfa ntago babaga babizi muri Amerika biri umutekano munini cyane kurya mbira ngo bapanze ko ari buze kumuhusha ariko kumuhusha basabwirwa n'ikindi ko ari isasu babaga bamurashe muze kwitegereza ugutwi kwa Donald Trump neza murebe ejo nararebye ntuza yarimo ararahira nta gikomere na kimwe nabonye kandi batubwiye ko isasu ryaciye mu gutwi murebe ni ugutwi kw'iburyo muze kureba ko hari igikomere mubonaho Jose ndi kumureba none se wenda pike ko hari amakuru agiye asohoka kiragihe tukira aho ngaho uribuka kuri ya musi bakimara uvuga ngo bamurashe hahise yazamuka iriya boro yo kwambara ugutwi gutya bavuga ngo stand up yego ahuza abantu babikoze ari bangahe bagaragaza ko ari kurenganywa abantu bose iteka bafasha umuntu bumva ko ari kurenganywa bamugirira imbabazi bamugirira impuhwe nta buri buryo agomba guruka muri politiki yari yatsinzwe completely kuko naho yari yagiye muri Pennsylvania nta bantu bari baje kumureba abantu ntago barebye amavideo bari bake hari yari yatakaye yagomba kwigaruramo nk'umuntu nawe ushaka kujya muri politiki ya Amerika kuganira n'umusaza cyo kuza hano abantu benshi bahita bumva ibyo Rwanda nagiye mbona ibiganiro bitandukanye abantu bagiye basobanura cyangwa se bagiye basesengura bijyanye na documentaries z'abandi bakazishyira mu Kinyarwanda ariko ikintu cyari kiriho kiragihe bavuga ko ari CIA n'ubundi yabikoze CIA ngari yabikoze Abraham Lincoln niyo yishe Jefferson Kennedy yego none se niba ari CIA ahantu bihuriye CIA ntago ari CIA ni House of Committee yabonaga umuyobozi uhari atari fit to rules Jefferson Kennedy bamwisha ko yari mu Gatolika kira nagari igihugu cy'Abagatolika icyo wacyumvise noneho yari umugatolika kandi bariya ni abantu baremye n'idini ry'Abangirikani the Anglican Church of England niryo ribyara andi madini menshi uri bubone hano y'inzaduka abantu benshi baturuka mu madini abiri yiyomoye kuri Kiliziya Gatolika idini ryitwa Protestant na the Anglican Church of England ayo madini abiri ni yaremye amadini yandi yose uri buze kubona yego haba Bibiliya bakoresha ni Bibiliya yande rero Bibiliya aho zitwa ivanjiri y'abakristo yaje kubyara Bibiliya ya kera isezerano rya kera ivamo isezerano rishya turumvikana neza iyo sezerano rishya rero rikubiyemo ano madini yose mashya uri buze kubona yego niyo mpamvu mu mirongo imwe muri Bibiliya ya kera bimwe uzajya usanga ukaza ugasanga uwitwa Yohani cyangwa Pawulo harimo ibya kera yahesheje umugisha kandi Yesu nyir'ubwite yarabihakanye ikintu uri kucyumva neza rero ntabwo Kennedy yari kuyobora bari abanyamerika atangiye kugira amatwara yo gukorana na papa w'i Roma kandi bariya ari abantu bari kurwanya imyemerere ya Kiliziya Gatolika yego aba birumvikana wese ubyumva noneho uriya Abraham Lincoln we yazize ikintu kimwe yashaka kurengera abantu bose iko kubanganya yashaka kuringaniza yashaka kugira ngo abashe kuringaniza democracy ibeho for the people democracy of the people for the people by the people kugira ngo aringanize democracy y'abaturage mu gihe bari aba House of Committee babongereza bashanga Amerika ibashe kuyoborwa who fit to rules ukwiriye kuyobora ari uyobora batagende kuvuga amaranga mutima y'abaturage mpamvu bose bafatira amajwi bahindura ama electoral votes amajwi ya miliyoni magana ane ntibavuge ngo hano ngo hatuye miliyoni niba ari abazatora bageze kuri miliyoni 100 kuko n'abandi bahita bafata ngo ni electoral votes ariko electoral vote do you know the meaning of electoral vote electoral vote mu cyongereza bisobanura electronic vote abantu batoye mu buryo buri electronic yego electronic ni nko gutora kuri machine cyangwa kuri telefone yego nese umuntu bitore kuri telefone kuri machine nanjye nyifite kuki wari buze kundushijwe electoral vote ni electronic vote ijwi ryo kuri machine riri electronic yego ijwi ryo kuri telefone electronic yego nanjye mfite iyo telefone nshobora kuritoreraho nshobora gutorera ku rupapuro nshobora gutorera mu kazu nkatera igikuma yego kuki utora kuri telefone ari bundusha ijwi kandi twese dufite ijwi ringana byitwa electoral vote nibyo nyine mwumva muba muri kumva electoral vote ni electronic vote iki kintu gucyumva neza noneho abantu umuntu wese gatavuga ngo electoral vote ngo zabaye nyinshi bagira 140 bari kubacerenga kugira mwebwe nose ubu electoral vote ko zaba electronique katari mwe muzibara mubwirwa n'icyo ndi kore watsinze
uzibara muri mwebwe ninde ko mwe mubona result gusa nyine uzibara cyangwa uri ahantu bari kuzibara ninde nta n'umwe uhari so rero ibya Donald Trump kuba ari butsinde gena ari nzi impamvu nyinshi zituma ari bugombe gutsinda kuko ahantu bateje ibibazo twanabivuze na mbere ahantu bateje ibibazo bari bakeneye undi muntu ugomba kujya kubyazayo umusaruro kuko ntabwo uri ari we mwiza woroshye kugeza no kurasa umujenerali wa Iraq amurashije igisasu ku manywa y'ihanga. Wenda pike tugana ku musozo kubera iki Donald Trump bagiye bamushinja zira kese mu mizo ya mbere uriya mugore w'indaya yafashe ngo iriya kese uriya mugore w'indaya no kutakiba kunyaneshano za kuno kwezi yarafite kuzajya kuburana akakanya baye president ubwo bibaye bivuyeho kubera iki nabyo bahise babibyutsa nagaru kubibyutsa muri politike habamo ibintu byinshi ndakeka kera hano mu Rwanda ko mu Rwanda twe niho turi hagiye aba ibintu byitwa denial abazungu bakagenda bahakana ibintu bagezemo uruhare mu Rwanda yego iyo bajyaga kubihakana baremaga ibindi byaha bitabayeho yego nabase byumva noneho iyo bayaguhakana ngo mu Rwanda habaye iki baremaga ikindi cyaha yego mu Rwanda habaye genocide bagahita bavuga ngo ya genocide mu Rwanda ntago yabaye ahubwo n'abafashe igihugu n'abakoze genocide kugira ngo wowe niba uri kubashinja icyaha bo bakubuze kwisanzura kuko bafite itangazamakuru bari buvuge cyane kurenza aho mu Rwanda utari bugere wese byumva noneho none se uriya bari kumushinja icyo cyaha ko batari kugishinja Bill Clinton wasambanaga na Monica Lewinsky ari secretary we nyine ko batari kukimushaka Bill Clinton se nahari nose kuki batari kumushyira mu nkiko nyine kandi baranamufasha n'uwo mugore anabyiyemera none kuki batari kumushyira mu nkiko wese byumva ni politique iyo umuntu ashaka gucecekesha gushinja ibindi ni gutyo politique zimera cyane cyane z'abari abanyamerika nuko zigenda niyo mpamvu ibyo birego n'ubundi byari biriho uyu munsi ntabwo biri bwongere kubaho bahita birangira. Pike turagushimiye cyane. Murakoze cyane mugira ibihe byiza. Pike official abantu bacu bari bumere naba ariko bantu bacu turabakunda cyane. Reka iminsi igenda yisunika documentary nazo zirimo ziraza pe. Mugira ibihe byiza rero. Nimuri mushyakora subscribe na comment tusubana gatanu kuri gatanu ja bless you. Ubu turi mwisi ishingiye ku kinyoma aho udashobora kumenyera ukuri ndetse n'amabeshyo. Ibazo uramutse usanze ibyo mu ishuri hafi ya byose byara amabeshyo. Ibazo uramutse usanze ababyeyi bawe ibyo bakwigisha ndetse no bari barigishwe kuva kera na rindi hafi ya byose byara amabeshyo. Ibazo uramutse usanze imyizerere yawe cyangwa icyo twita kamere muntu gishingiye ku binyoma. Turi mwisi aho dutekereza ibyo twategetswe gutekereza tudashobora kwigobotora. Ibazo uramutse usanze nanjye ubwanjye uri kukubwira ibi ndimo ndakubeshya. Koresha inyurabwenge yawe ubashe kwisobanukira ukuri ndetse n'ikiri amabeshyo. Ikiremwa muntu cyarahindutse ku buryo bwacyo bisigaye gitera ubwoba bagenzi bacyo ndetse nacyo ubwacyo gitera ubwoba. Turi mwisi abantu basigaye bakangisha abandi ibyorezo biremano aribyo bita man-made virus. Urakaza neza mwisi y'icurwa ry'imigambi y'ubuhemu. Urakaza mwisi y'ishingiro ry'amabeshyo aho ikinyoma kibuzwe kenshi gihinduka ukuri. Aho turi mwisi udashobora gutandukanya umugore ndetse n'umugabo kuko bose bahinduye imiterere. Intambara mpimbano zishingiye ku nyungu z'abake zikagwamo benshi. Byinshi dufite ishingiro mu kwizera hafi ya byose nta na kimwe kiri ukuri kibamo. Urakaza neza ku murongo mugari wa Peak Production kuri Peak Official.